Dobar dan i dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu ćemo prikazati kako smo napravili šestoramne nukleuse od stirodura. U mnogim videima na YouTube-u, a generalno i u nekoj literaturi smo čitali oko toga da je moguće izraditi nukleuse i košnice od stiropola. Čak šta više, od stirodura koji je tvrđi od stiropola moguće izraditi i baš kvalitetne nukleuse i košnice. U današnjem videu ćemo vam prikazati mjere elemenata koje je potrebno isjeći od stirodura da bi se sklopio ovakav jedan šestoramni nukleus. Generalno, stirodur je kao materijal poznat kao veoma dobar izolacioni materijal, koji je tvrd, otporan na raznorazne spoljašnje vremenske uslove, dobar izolator od vlage, tako da pokušat ćemo i mi da napravimo nukleuse i na jesen ćemo iz iskustva moći pričati o tome kako su se oni pokazali. Pa hajdemo na posao. Na početku ćemo reći dimenzije ove ploče stirodura. One su 125 cm puta 60 cm. Stirodur je u stvari ekstrudirani polistiren ili XPS stirodur. Debljina ove ploče je 2 cm, a po svojoj prirodi stirodur je sintetički izolator. Stirodur je dizajniran za rad u svim atmosferskim uslovima, ima veliku otpornost na vlagu, ima veliku čvrstoću i nisku toplinsku vodljivost. Također je otporan na bakterije i buđ, ima visok stepen elastičnosti i stabilnosti. Stirodur je otporan na višestruka zamrzavanja i odmrzavanja, ne skuplja se i ne bubri, hemijski i biološki je otporan na različite uslove i ima izvrsnu učinkovitost uštede energije. Stirodur je 100% reciklirajući materijal bez otpada, pa je samim tim i ekološki prihvatljiv. Karakterišu ga ekološka kompatibilnost i trajnost. Ono što ćemo prvo učiniti jeste da ćemo spram proračunatih dimenzija na tabli stirodura iscrtati ivice elemenata od kojih ćemo izvršiti ukrajanje nukleusa. Nukleus ima oblik kvadra. Sastoji se znači od dvije bočne stranice jednakih dimenzija, podnice, dvije čelne stranice također jednakih dimenzija, jedna prednja i jedna zadnja, i krova. Na prednjoj čelnoj stranici ćemo izvesti leto, a na zadnjoj ćemo ostaviti otvor, zamreženi otvor koji će služiti za ventilaciju unutar samog nukleusa. Iscrtana tabla stirodura izgleda ovako.
Kada završimo sa iscrtavanjem elemenata nukleusa, počet ćemo sa njihovim isjecanjem. Za isjecanje stranica dovoljno je koristiti obični skalpel. Poslije završenog isjecanja, ovako izgledaju pripremljeni elementi nukleusa za sklapanje. Na ovoj slici su upisane i dimenzije pojedinih elemenata nukleusa. Na kraju, ono što nam preostaje jeste da sve prikazane elemente sklopimo i na taj način završimo nukleus. I nakon sklapanja dobili smo konačan proizvod, dobili smo dva nukleusa, šestoramna. Na prednjoj strani se nalazi leto ili ulaz, dok smo na zadnjoj strani ostavili zamreženi dio koji će služiti kao ventilacija za pčele. Kao što se vidi, unutra ima prostora za 6 ramova. Nukleus smo oblijepili armiranom samoljepljivom trakom, jedan u 2 zone, jedan u 4, drugi u 3 zone. Također, u nukleusima je prilikom konstrukcije ostavljeno dovoljno prostora da se na satonoše može postaviti pogača za prihranu rojeva. Isto tako, umjesto 6. rama moguće ubaciti ram hranilicu. U svakom slučaju, čekamo proljeće da provjerimo njihovu funkcionalnost. Medno.